براستيش بو هوال صوفي مرة بين زمان مرو زحمتي دكشينة جبر هوالكي هو قيسي فدكار هوالكي دهوالتي اخد خورد هوالكي هو قيسي جهاتي تما تبخواز سر باخوه يانجي بنرخينه انسان زحمتي دكشينه لدي ساجي مهول بدن يعني اركا خوي هوالتيه و اركا ام چاو کارون تشتکی یان بشکی شتایبت مندی وی بار پارو بکن مالبات اوی مالبات کی ولات پاریس مالبات کی خودی پیوان اخلاقی پیشکتی مالبات کی دالی اولید باورمند و گریدای به باوری آخوه خودی پیوان بو یعنی مالبات کی حطانا جتی ناس کرن خودی پیوان اخلاقی جواکی لپیش و دناوا در دوران دجی مالباتا کی تی حس کرن تی قبول کرن مینا کس بیجم دالی اولیده باورمندن و شخوطا بهتر آلی طریقا نقشبندی و سا باندورای مالباتی هی و مالبات بقاسی ولات پارێزی خواه وکری بوجی بدانوستندنی بنتوی نرجی مثلا دناوا عربا ده پرد هاتن حس کرن يعني جارنا هناك هنا وصاد نافا خلكه كي طنق دخو دفاتصين يانجي تني دانو سندني خو ببشكي جواكرت كن ايوان مالباتا كي نوساي مالباتا كي بعرباره بكرداره بسوريانان ره دوست و حوالي وان پرن و دالي جواكي د پرتين قبول كرن تين حس كرن جي و شخو وقت مگو دالي اولي دجي خودی لتایبەتمەندیان باوەریە خۆ دەردەکەون و خودی پیوانên ئۆلی نژی لێ ئەv نەکردنە سەدەم گۆگێ عالی نەتەوی دێ عالی دۆزا کوردێ عالی دۆزا کورد و کوردستانê de گگاوێ پاش dibavêjin berûva cîvê ew mijara xwe baweriyê û pîvanên xwe exlaqî û civakî kirine hêz ji bo xurtkirina pîvanên xwe welatparêziyê jî جبرگو تایبەتمەندی وانو هاوون هەوال صوفی جی ناوا زمینە کو سادم مەزن بوو یعنی ئەبە ئەساس ژێر بوو بنگەهێک هەر چ قۆیسی بیرەوەریە خۆ زانستا خۆ یا ئیدئۆلۆژی یا بیردۆزی یا فەلسەفی بە شێوەی بنگەهین ji serokatî ji partiyê girti bijî lêberî wê di nava malbatê jî bingehek ava bû yani ew jî çi bû dema di nava malbatê pîvanên civakî û exlaqî û pîvanên getên zanîn li gorî civakê wisa hemû tiştên girêdayî baweriyê jî û girêdayî nirxên civakî hertim diparastin hevalê Sofî jî di nava zemîna ku sad mezin bû mes hevalê Sofî ev pîvanên got di nava partiyê de ji bo milîtanê şoreşger bi nav dike esas di teva de wisa ji xwe bawer bû û li gorî wê jiyan jî dikir ji ber çi ji ber di bingeha xwe de pir taybetmendî hebûn di nava malbatê jî bingeha wê girtibû durustbûyîn meselen wefadarî soza xwe xwedî derketin bi hevalê xwe re heval tiştê got rastiyê got hene di rû dibêje di rûtiyê nake تدیش بر اوانه تر اساس اپیوانانا د اولا اسلامی جهنه د پیوانین جواکی جهنه اوانه اج بر گود بنگه دهبون دما چاندا شورشگری کریک و چا هیم بهتر خورتر بو جبر ویجی دما تل حواله صوفی نری وسا 24 ساعت زندی آماده بو خدمت حواله خوبه که بی حساب بی تردد یک لکیلکاوی پیوستیای تشتکی هوا بچوک با مزن با جنبا زلام با کی با بلا ببا آماده و همه خدمت اجر بکه یعنی آماده و جبو حوالی خواه چی بی خواستن بکه ندگوت از برپرسیارم از قومیتانم از نظانم چمه اویا کیه به وی رنگی نزیک ندبو بروواجی وسا دلنزم بو يعني دلنزمياوي براسي جارنا مروف وقت راسي دلنزمياوي دهات مروف شرم ذكر يا مروف سكني ما مروف نمازاني بتشجر بيجا جبر هو قيسي جهاتي هو قيسي بهيز هو قيسي خدي باندور اللي بقاسي ويجي قيسي دلنزم بو
جبروان سدمان مرو فهم دکر به چاوا دکاری بو خودی لوی چانده در که و بزانستی خورد بکه جار نه کنه بری بنگه هوانی جواکی تونه به دم هنک تشتا فیر دبن هگر دبستانی دبه زانینگه دبه یا دناوا رخصینه دبه شاش دکن تبلهف دکن ایوی نو سابو ایوی برو واجیوه یعنی او بنگه خوی جواکی هینا خورتر کر هینا مثلا نگاری بو 2 دقیقه 5 دقیقه جیکی بسکنه وسا زندی بو یعنی چالاک بو وەکم گوت پر فەدەکار بوو ژی ji bo wî rehetiya kesayetî tune bû di qamûsawî de her tim dixebitî çawayê beramberî xwe hevalên xwe xizmeta wan bike û ji bo derdorî xwe xizmet û kar bike û çi kar heba fedekarî pêwîst ba beriya her kesî digo ez ê bikim ev taybetmendiyana wisa zû zû insanên normal re çê nabin êdî wî dikarî bû hem ji ber got xwende bû zanîngeh jî xwende bû û bîreweriya wî jî li pêş bû dikarî bû van tişta û çanda xwe civakî û fikrê şoreşgerî felsefa serokatiyê bikî yek qomîtanek û milîtanek û pêşengekî mezin jê derkeve yanî hevalê Sofî hevalekî wisa bû got te hemû taybetmendiyên şoreşgeran tê didîtin mero dema dixwest yanî tana bipirsibêje tê çawa şoreşgerekî pênase bike ez ê bêjim wek Sofî bê yanî wek hevalê Sofî be veya ne ji ber got ana ji bo rewşa şehadetayê em dêjin dema me bi hev re kar jî dikir me pir cara belkî bi şêwazekî din lê me tanî ziman yanî me bi rengekî ji renga me dît yanî ev tişt di jiyanê de dihat dîtin Biner 2013 dema hat Rojava wê çaxê li Amûdê bûyer çêbûbûn. Bûyerên hinek qewetê YPG dema ji aliyê Hesekê di vetgeriya wê biçûka Qamişlo di Amûdê derbas bûn. Wê çaxê şerê me û Cebhet Nusra bû. Hêz dema govetgeriyan wek hûn zanin wê çaxê hîna li derbasoka Qamişlo de ew dewara zorê û deverê din hîna hêzê rejîmê hebûn. Ji ber vê qewetê me eskerî di wan derar derbas nedibûn. Di Amûdê diçûn yanî dema ji Hesekê bihata dihat Amûdê û ji Amûdê diçû Qamişlo. Yani ew rê dest me de bû ew rê vekirî bû. Dema hêzê eskerî dûr derbas bûn hinek kesên got dijberî şoreşê bûn esas. Çalakî kiribûn, kon danîbûn ser riyan dema qewetê eskerî dûr derbas bûn hineka yani ên dijî şoreşê fîşek teqandin û hevalekî me dawiya seyarakê eskerî de şehîd xistin. Wek dibin navê meş û çalakiyê de esas ew kirin hevalek şehîd xistin. Wê çaxê YPG çi kirin bersiva ciyê got fîşek jê derketî. Bersiv dan êdî hinek kesên hemwelatiyên ji Amûdê jiyana xwe ji dest dan wê çaxê wê bûyerê de. Hinek ciwan bûn. Wê çaxê bû pirsgirêk. Bû pirsgirêk yani ev bûyer ez ne şaşim 27 meha şeşa 2013 pêk hat. 27 meha şeş bû. Wê çaxê hevalê Sofî hat û bi navê fermandariya giştî wê çaxê name anî bû. Yani ji çiyê hat. Jêr gotibûn tê mudaxele bike û hewl bide vê pirsgirêkê çareser bike. Wî jî hat û bi xwe çû malbat dîtin. Bi xwe çû ew malbatên got kesên got jiyana xwe ji dest dabûn çû cem malbatên wan. Hevalek girt gel xwe çû. Tevî got mêvan bû hatibû lê dîsa got ez hatime erkdarkirin divê Kurd bi hev nekevin. Divê pirsgirêk nava Kurda çênebin û divê got em rê nedin kesên dijî şoreşê got navbera gelê me dixera bike. Binerin yekî dijî şoreşê fîşekek teqand şervanekî YPG şehîd xist YPG bersiv da kî bû qurbanî kesên hemwelatiyên Amûdê bûn. Ji bo vê gerek ev pirsgirêk were çareserkirin. Negot bila kes here çareser bike. Bi xwe çû. Bi xwe çû û wan malbata re yek bi yek hevdîtin kir. Ez bawir mana û malbatana wê bê bîrawan dibe got wê çaxê ew nas kirin nas nekirin ez nizanim lê ez bawirim wê nas kiribin û wê çûna wî bandorek kir.
و هولدانی خود تفکرین گوی پرزگری که چاره سر بکن شخو پشتی وی لورما و ارکا خوی بر پرسیاریتیا خبات انجواکی گرد گود خازم خدمت اجواکی بکن دوام پیواجوی انده ما پرانی شخو دماوهات هنوی چه غیره بریا خسر جی آوانه بو همه خبات ما دریا کومین و مجلس و کمیته ان ردات مشاندن ریبریا خسر تنبو و چاقی حواله صوفی گو از رخصنا جواکی بکن ایدی دچو مالنگل دچو کومینان دچو مجلسان 24 ساعت ناوا گلده بو پرج ملت حز ذکر yani ali civakî di pir li pêş bû tilê gerînên wî cuda derveyê asta civakê zêde çêne dibûn hertim derdê wî çi bû çawa civakê rexsin bike perwerde bike û bi civakê bibe yek yani xwe derveyê civakê nedît tu çûba ku te dî hevalê Sofî li were û te kî didît mezin biçûk digo me heval dît me wisa jêr gotî wî jî wisa Carna diçûman yani pirzgirêkekî biçûk ya malbatê tê diket nav digo kawerez pirzgirêka ew çareser bikim. Yani bi rastî jî dilnizmiya wî dilnizmiyeke yani pir bizanebûn yani bi zanistî wisa nirxandin dikir û ew dikir lê ew dilnizmiya wî jî hîna hêz dida wê zanista wî. Ji ber birînkê xwezayî derdiket. Dema diçû cem hineka nego wilo dixwest vî şeklî bidixwe. Xwezaya wî wisa bû yani. Xwezaya wî hevalekî dilnizm bû û pirzgirêkê insana guhdar dikirin. Heta pir care yani ez bû müşahid dema rastî pirzgirêkan hat pir hestiyar dibû. Yani hestên wî wisa li pêş bûn. Yani hestên wî mirov heziyê li pêş bûn. Ji xwe insanên gine hestiyar be û bandor nebe bi bûyeran wê çaxê wê çi qesî kar bibe bi civakî. Hevalê Sofî wisa bû. Îdî me belkî bandora malbatê jî ji ber malbatekî bi rastî jî malbatekî xwedî pîvan bûn ciyê teqdîrê ne ew ji xwe bandor lê hebû lê wî zanista xwe jî pêş xist û meselen rewşenbîrekî wilo bû got li ser xwewestiya bû. Te behsa kîjan kitabê dikir, kîjan nivîskarî digo erê min filan kitab erê min xwend û te dî behsa wê dikir. Heta carna me bi hevrek kitêbek xwendibû yani aynı kitap du demekê dibe got demek nêzik de me jî xwendibû wî jî xwendibû ya pir tiştê me nedat bîra me wî digo ma nebîra te filan kitêbê filan tişte bû. Yani hinek detayên di kitêba jî didîtin. Yan carna ê me hinek tiştê me ji bîr dikir. Ê wî digo na digo filan tişt filan kitêbê heye. û dema dixwend jî wisa dil û can dixwend û raştiba çi kitêbê xelas dikir. Te behsa çi kiriba te dî hemen tamam dikir. Yani te serê cumlê digot ew wî dawiyayê tanî. Wilo xwedî hêz bû yani zanista ye bû. Lê zanista xwe wilo pir birênkê xwezayî hertim wilo xwezayî nêzik dibû. Wilo yani hertim ne danîşandan va zanim. Lê dema te bixwesta jî hemû tiştê wê digot. û heta karê bi dest jî yani çi xizmetek bihata xwestin carna yani ew berpirsiyar bû karekî biçûk jî di ciyê gog em lê ne. Karek hema te dî berî gog ji ciwanekî re yekî li wê de ribêje kavî îşî bike te dî hema rabû ser xwe bixwe kir. Yani di van aliya de hevalê Sofî xwedî taybetmendiyekî wisa bû. Yani ev nîşaneya bîreweriyeke bilind e. İnsan ne xwedî bîreweriyek û zanisteke bilind be wisa nêzik nabe. Ji bo vê wî giringî dida civakê. Giringî dida rexsinbûna civakê. Meselen mijarên komînan ji wê çavê hetana di rojava me de ne. Lê hevalê Sofî tê bîra min 2013 û 14 herdem digo divê komîn pêş kevin. Ana milletê me ê got nava komînan di wê bê bîrawan heme heremên ku hevalê Sofî çûyî wê derê illim çûyî komîn ziyaret kirine. Cawê çaye piranî mesela malê gel hebûn. Malên gel ez duyem belkî bajaran guxtê çûbû bajarekî nemimkun ji wî bajarî derketibe heta got malên gel nedîtibin. Yan meclisê bajara. Belkî meclisek tune got hevalê Sofî ji wan re ji vîn çê nekiriye û wan rew nekiriye. Yani wî heta 2016 nav xebatên civakî de bû xwe civakê qut nekir û herdem derdê wî ev bû.
چاوا اف جواک بو خدي اراده مثلا دگو ما اگر جواکا ما نبو خدي اراده و جواکا ما خوب خوري خسنه که بریارا خوب خانه ده وی چای چو آتای شورش همه ام چو قیسی شورش پیک بینن جی هگر جواک نکار به بخو خبره و ببه وی چاقی برا ام بحثا سرکفتینی نکن ده پرورده جی ددان حرتم پرورده جیف دگوت و دالی پراتیک دجی هر دم جوو وید خبتیم و حتی کسی که بخواستا گلیه گازنک جیر کربا خونت کر حتی گو بگی جیه پرزگریه که یعنی یکی جیر آگاهی بشانده راپورک با تا بگو تا از فلان گندی فلان باجاری فلان دوریم پرزگریه که مهیه حوالی صوفی همه تدی راشته و درکت حوال صوفی بکده کابس از بنرم اویال سر فلان کس یا سر فلان سازیه فلان تشگوتی از هرم اف چما وسا حوال کابس بین افرس سبت گونا دویزه بکم براستی اوین داخواز انگل جدید گرتن برچاوار در باز ذکر و هر دم پر جارا از بوم شاهد شر یو حوالا بو یعنی جارنا که تشتک بگو تا دهات شر دکر دگو چما اف گازن هی چما اف رخنه هی جبو چه اف کیمانی چه دبن یعنی هستین وی و فکری وی رامانی دبون یک وسا به بیروریک یعنی عالی بیردوزی دو کویر بو گرینگی دا جواکی دزانی بو گو شورش جواکیه به جواکا دموکراتیک جواکا پولیتیک جواکا اخلاقی نمكن تبحث على شورشي بك يعني افتشتي بيرام برجارا اف بحث ذكر مثلا دقو ما ام عسكري شو قيسي بسر كلنجي هيجر جواكنا ما او باجارنا بيما دفي جواكي ما بن مثلا تكليب بجواكا عرب رفر خرطول دبقو باندورا اوي جليبه مجارا تدي مالبات و دناوا جواكا عرب دجيان جي كربو ليه وكي دن باندورا ويجي هبو علي بيردوزي دجبو مجارا باوريا بفكرو رامان ان توا ديمقراطيك لبيش بو يعني وي جدلو جان باوري بنتوا ديمقراطيك ذكر دقوت نتوا ديمقراطيك دي فلسفه مي جياني دوي ام لغوري وي نيزيك بن حواله صوفي دالي بيردوزي ده و گریدانی خوب سروکاتیه و فکر و رامان سروکاتیه وسا به سینور بو یعنی مثلا ده خطا آزادیا جنده جبو خو حرتم نرین سروکاتی فکر سروکاتی اساس دگرت و ده مجارا نفتاوا دموکراتیک دی پر زلال بو یعنی ولو اوی نتوا دموکراتیک نو گاوه که سیاسی دمکی دگر دست اوی وک استراتیجیا می اساسیا گو او دبي بيفانا سركفتني وبفي باور دكر جبو فيجي حطا قد دناف خباطي جواكي دبو شخو او بربسياري قشتيه انشاء بو دوي دميد شخو دماغ او بربسيار بو خوسيليا ديمقراطيك جهاد مزراندن دما او بربسيار بو مسدي هاد مزراندن دما او بربسيار بو حمر يخسنين مي جواكي جو انا هنا توا ريخسن بوينا خو كونغري خو خباطي خو دان نشاندن هردم او پشتگر بو يعني هردم لكويد سازي بوينا چه بو با پشتگريا و دکر و ددان نشان حتى قد خباطين جواكي دبو 24 ساعتان هو ددا سازي بوينا جواكي پیش بخه سازي بوينا جواكي همه آلیانده دالی کومینان ده دالی مجلسان ده دالی پرگالا پاراستنه ده دالی اسایش ده دالی مجارن آبوری ده دالی مجارن تندرستی ده همه آلیان ده یعنی دچو جم دکتوران لسر زانستا تختوری و تندرستی مناقشه دکرن تدقوقی تختوره که دچو جم جودکاران لسر زراعت بوان مناقشه کرد تدقوقی جودکاره کی 5 سالی جودکاریت که چو گل کارکره کی وساد یعنی براستی چه کار بخواستا جهات بینایت ده هو یعنی تو حساب چه کاری کرد گو اری اف کار وسات کرن حتی رادو پر جارا بخوجی دکر یعنی وقت باتا خواستن لی پاش پشتی ویش خو پیوستی چه بو تهدید سر روجاوازه دبون و ایریش چه دبون و پیوستی روجاوا هبو جبر ویجی گنجاو هادی تنگ حوال ایدی قادا جواکی درباسی قادا پاراستنه به جبر چه جبر گو بره
الجیای کردستان فرمانداری که گشتیه گریلا بو و جمع توا بهتر تجربه وی هبو د خبات لشکری و فرماندارتی ده و مشاندنا شر ده و آماده کرنا هیزا لشکری ده یعنی حواله که وسا بو ام تبل برانبری وی دماغ بحثا تجربه لشکری دو بو ام تبل برانبری وسا تسکنین یعنی اجبر وی البرانبری وان تهدیدان وكن زانن دوان دمان دجي داعش گشتبو زیروه يعني داعش وسا پر پیواجوین تون نبرا مو داعش داتن جیان کرن ج برخدانیا و کوبانی و حتی دورین دنی هرمین گوهاتن رزگار کرن دوان دمان ده مدید گبراسی پیوستی هیزا میلشکری مزند به فرد به پیوستی هی گوگ فرمانداریای ور خورد کرن جبر به حواله صوفی دیش خبات جواکی در باسی خبات لشکری بو لی اتخوازم وی تأکید بکم تکز بکم اره در باسی فرمانداری خبات لشکری بو لی دی ساوی خبات لشکری جواکی جبدو جدانت گردست یعنی 26 عدد ناف شروان آنده بو او آمادت کرن جبو شهر او پرورده کرن پیوستی وان پیکتانی پلانسازی بوان داتانی لی لکیلک آوه جبو خبات جواکی جی بمتوار آلی کار بو یعنی پر جارا ام دچون گلوی جبو خبات جواکی خبات سیاسی خبات دن منرینی وی دگرتن و نرینی وی جبو منرینی جبو خو اساس دگرتن نرینی خودی باندور بون و باوریا مج هردم او بو حواله صوفی چ بیج او پر جارا جارنا گنک پرزگری کو سا دو اورته دما گلو ام ویب کنیان ویب کن ما ام بنده نرینا وی دمان تبیگو بلکی ندوی خبات ده بو یکسر لی وک برپرسیاریتیه که حوالتیه وک ازمون و تجربه گلگلوی مدکاری و سودجی ور بگرتا و هگر ایرو روز قصد اوسا فربو مزن بو هگر حتی یه پجی دنابا خود اوسا هیز گرت و حتی روز ایرو بردوام کر بنگه هاوی امجبیر نکن گو کده حواله صوفی تید مزنه حواله صوفی خودی کده که مزن بود پیش خسنا چاندا برخدانه داد روز آواده و وی بیجم حتی دما ناوا خبات جواکی دا بوجی خود تجاری دوری قوات عسکری ند کرد یعنی دی ساعت ناف خبات جواکی دا بو لی دما جوینک با مناسباک با بیرانینک با پیوستیک با دا دی حوالی صوفی جمع حوالی عسکری نه یعنی جمعان و حوالی عسکری پر جارا شیورا وید کرن لی دما چو قادا لشکری جی ایده جواکی او برندان یعنی وسا تکاری بیجه حواله کی دحما آلیان دکاری بوجیه خو بگره و دکاری بود حما آلیان بو خودی رول و براسی جی اف سرکفتنین گو دوان دما د پیک هاتن و گاوین گو هاتن آویتن رول که مزنیا حواله صوفی چی بو و براسی بیجم پیواجوین زحمت جی جیان کرن دمی وید پر ایریشن گران چی بون او بخوا حتی پر جیان خو پر زیادت خز بمباره ویدی جی یعنی جارنا اره فرمانداری گشتی بوله مانه فرمانداری دنجی پیر هبون برپسیاری دنجی هبون دجیه کی بلکی 300 کیلومتر 400 کیلومتر دوری بویرک چیده بو حسابش خود خواست خود خصم برپسیاری یا مدگو هفال مانه برپسیاری ورهنه فرمانداری ورهنه تمام تا پرسپکتیف دان تا تعلیمات دان تا واجب خو کر لوی ده خستنا پراتیک باش نکرن دوگونا برپسیاری خودت دبینم دالی وجدانی ده یعنی هستی وی وجدانی پر لپیش بو دوان آلیا ده یعنی هستیاریه که به همپال جمع حوالی صوفی دهات دیتن ام براسی وان تشتا توا ام جه فیر دبون یعنی وسا جبو ما دبوک ما مستهیک یعنی حوالتی اویجی پر حوالتی خوش بو مثلا ام پر راحت بون وقتی ما بخواستم میرخنه بکن ولو راحت ما کاری با میرخنه بکن لما بخواستم ام رخنه کی جه گهدار بکن راحت مکاری بلیه گهدار کرا بگو مرا تنگ به عارض به دمات بخواستا پرسه که جیب که بی تردد تدکاری و بچوا پرس جه کربا یعنی بی حساب و دورق اولی با ما جاورت گوت ما تقول ایمان حوالی صوفی لوره تمام یعنی وسا پشتاتجی راسته جبر حوالی که وسا ذکی ذکا اویجی اصلا ذکا اویل پیش بو تشت ولو ددیتن یان تشتکی گهدار دکر یکسر شیروه دکر و دکاری بو دبند تی چواتی حمدش بدیتا و انسانی ولو جبرگو ذکای ویل پیش بو دکاری بو تشتین محتمل ببنجی
گاوین محتمل تشتکی بویرک به پیشیامه همه بجاریان دین پیشیاته و لگوری ویش تدبیر خود حمالیان ده بگره یعنی دالی لشکری دجی قومیتانی که وسا بگو دکاری بو پلان شر دجی و ده لسر درونی شروانین خواه و چاوایینا پرورده کرنا وان و نزیکاتیا جوان ره دوان آلیا توا دو خودی زانسته که لپیش بو